Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang zini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Bersampang deket merlo ate ngodiri. Widing kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang mak dengku pesakat kami sukuten keluahan Bersodik mo kita. Asadak tong idenganiten di perbadiai kita. Ale bapa nami si permaseh ate. Pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul. Ibereden tikina. Bage sinido kelapihan simbadia, imo si tersurat i Matius bindu 12, ayat 15 soh ayat 20 sada. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pelimakan si mendok. Barang tahamak dengo nung ijaka kene hatoren agama ni pedahkan si Musa bagen. Genep ari sabat, yulakan imam-imam ngo ulan ibages debata. Tapi oda pela disalahkan. Ale karina dengan sada kepercayaan. Ayat si baru kujakai memuka terpuk si Darien. Tentu ngo kita terkusok-kusok. Ade ngo sini betoh Tuhan Yesus. Kasalaus ia mendau. Naik tiki si jaka ayat singgona si idah moen. Kita dingken kalak parise imo bages perguruan isi mertup-tup mo kalai lako membunuh Yesus. Boy kita idah i ayat ke-14 kan. Wah, orang gabe makin jelas tapi tambah terkusok-kusok. Kasa Tuhan Yesus memilih mendao isi naik. Kasa oda idi lo kalak parise idi, jana petompelken kalai. Biar ngon dia Tuhan Yesus. Tentu oda ku merenam biar Tuhan Yesus asa memilih pedaukan dirina isi naik. Tapi karena kelengna mendahi karinan jelma termasuk tabak kalak parise. Si merencana memenuhsa. Maksudnya baku nenola. Bagen. Tuhan Yesus sebenarnya bui sambing. Oda pela menghindar tapi langsung menghadapi. Jana menghukum kalak parisei. Tapi mula isi terjadi. Kalai tentu tembalangan tiki lako menandai kelengnah. Deket mertobat i kesalahan kala inai. Wow, dosma merlaku banta si bagidi. Mula so bagen dari kejahatan tamak dan terbongkar. Barang pe iboni-bonikan. Pada berarti Tuhan setuju. Balik nih, ia tong memerai kesempatan bantah. Lako menelseli kesalahan tah. Janah mertobat. Jadi, ulang dak pema-pema. Ndormo akui karina salah ket dosanta. Mertobat mo. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan. Enggo iterengetiko kami. Oda nenge kami. Ngget mengelau si katamu. Sasa mo dosa nami. Jana pempanting mo gelu nami. Amin. Bagi mo renungan tasi Darien. Ulang lupa ki subscribe. Like, jana kibagikan beakan dengan tasi deban kena. Merkite keni, kita karina nanggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil. Reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana, juan jiwa mau bantah.